Community Finance Network Fishing Fund kabadan Umlyngka dong Mawpun kalayok banthe dohkha biang haksin kabalai kumbasis pak kat kendai kilo ki dohkha. Di kumtah kakat pra tarik ubanai ubasau kata kesni sejan. An ai khwai hakni kepung, bad hakni kesni an omdan ka khwai shiteng sngi. Bad kador kalong san spak tingkah shisngi. Nalor ki khad baladan lupa layok ru banthe biang saki mix. Kapor ai khwai kan long nadu nyau baji mista adu riu baji janmin an sha ban khwai khanyang bakan thup kon ngam nyang juli la sha tang ki moida ta plat pat ki we la da lap pat kinu ki bale pasha yak an balabu an sha shu ban khwai sha ban psa hapung kata kolong babarok parlok kin yo do lang Lama ru ban penja pot han ni kisau dong jaka khwai komju ru ban bread plastik pung khwai da kapa buram mar kelyang para nong khwai ti komta lama ru ban kren kitin tham akor ni ban mi kinu kicing klumar apung khwai tada dan pat ki parlok ki bamdan ter khwai na kalyang sai ti kan ai wai ha ka te ka sngi bentuk company la ru ban phone hakini ki number balabu harom kata pranyo kendai sao lai sao iwe nyo san iwe kendai lai riu ar nyo not kendai not iwe but pra lai nyo sao riu nyo san riu